वने वस्तु निषेधने कुचस्थले निशयञ्च नद्या मरमण्डले तुरङ्गे खण्डने वायुशयने गमनोद्यमे प्रतापे च प्रसादे च चन्द्रिकायां घनतपे कपटपट्टने सप्तविपदार्थे तरङ्गके विधिप्रवेशभावेऽपि समत्वे च अङ्गराजके आत्मार्थे सपथे चापि तृप्तिभावनिदर्शने तालपत्रे च घट्टे च द्रव्यादिस्पर्शने तथा आशीर्वादक्रीडयां च रूपश्रेष्ठस्य भावने तत्र तत्रेति वच्यानि सिन्धवो च स्वीकृतिक्रमे सम्बोधने पुरगे अपि खड्गरूपस्य धारणे मासे संवत्सरे वर्षादिने समार्जने तथा एवमर्थेषु युज्यन्ते प्रत्यगास्तु भवनं।